Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kelima. Oh, keempat ya, halaman 29. Ada Bu Erna di Lombok. Bu Erna Sumiati. Bu Erna apa? Sumarni. 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 Iya, silakan Bu Erna Sumarni, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'zuna bi ba'zin. Ba'duna bi ba'din. Kemudian I'malu ma syi'tum. i'malu ma syi'tum. Kemudian Walaqad ji'tumuna. walaqad ji'tumuna. Kemudian Fi tugyanihim ya'mahun. fi tuyanihim ya'mahun. Kemudian Iza rajaqtum jangan rojak, ilaihim. jangan rojak. Ida rojak tum. Iza rajaqtum ilaihim. Idza raja'tum ilaihim. Kemudian Fa'aksarta hidalana. jida, bukan hida, Oh jida. ya. Fa'aksarta jidalana. Fa'ak sarta jidalana. Fa'aksarta jidalana. Kemudian Fartakib yauma ta'ti. fartaqib yawma ta'ti. Kemudian I'malu ala makanatikum. i'malu ala makanatikum. Kemudian Wala saufa yuk, ya'tika. wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Pendek. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Wala saufa yu'tika. Kemudian Ahmilu pauku ro'si. pauka, bukan pauku, pauka. Pauka. Ahmilu. Ahmalu. Ahmilu. Ahmilu fauqa ra'si. Ahmilu fauqa ra'si. Kemudian Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Halo, Pak Ustadz? iya, Ulang, wa Pak Ustadz? karihu ada Oh, saya. iya. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum. Kemudian Payuh fikum tabajjo. Payuh fikum tabakhalu wa tudrid asgonakum. bukan. Payuh. Fayuh fikum tabakhalu wa yukhrij adgonakum. Diulang. Payuh fikum tabakhalu wa yahrij Wa yukhrij. Wa yukhrij. wa yuhrij azgonakum. Iya. Payuh. Fayuh fikum. Fayuh. Fayuh fikum tabakhalu wa yukhrij adgonakum. Diulang lagi. Payuh fikum tabakhalu wa
wa yuhrij adgonakum. Sulit sekali. Fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Terus. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ibu banyak kemajuan. Ibu suka masuk di grup umum ya? Diajar sama Mbak Siti. Oh, Mbak Siti mana? Mbak Siti Siti Rehan. Rehan. Putri, Iya. Masya Allah. Barusan ada Putri itu. Alhamdulillah ibu banyak kemajuan. Bener loh Bu. Allah Akbar. Diajar-ajar. Ya, Tengah bagus. malam dia. Dia tuh Masya Allah Ibu. Kalau saya dengerin Iya suaranya sabar dia. kalau susah tidur dengerin dia langsung Bu tertidur. Allah Akbar. Indah Bu suaranya Bu ya. Ya Bu. Iya terus Dia. ini banyak Ibu kemajuan. Berarti Ibu harus kena sentuhan lembut ini Bu ya. Saya kencengin disentak malah Ibu kabur ya. Bagus. Iya. Iya kan kalau Enggak saya apa-apa disentak Pak. iya Pak kalau Ustadz. tasdid saya sentak. Ternyata sama Bu Rehan nggak bisa nyentak Bu. Nyentaknya aja gimana gitu Bu ya. Tapi bagus Masya Allah ini hasilnya Bu ya. Alhamdulillah Bu Rehan terima kasih. Ya in ata'tumuhum Bu. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Kemudian. Wa yakbizuna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian. Wa ajlib alaihim. Wa ajlib alaihim. Kemudian. Wa khailika wa rajilik. Wa khailika wa rajilik. Kemudian. Kausaini au adna. Qausaini au adna. Kemudian. Walaqad ra'ah. Walaqad ra'ah. Kemudian. Wa an akim wajhaka. Wa an aqim wajhaka. Kemudian. Bi ijlin haniz. Bi'ijalin hanil. Hanil. Jangan hanil ya, hanil. Haniz. Ulang Pak Ustadz. Enggak usah. Wa huwa yut'imu wa huwa yut'imu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Kemudian. Ij'alu bizon atahum. Ij'alu bidha'atahum. Kemudian. Udhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Kemudian. Wala takum ala qabri. Wala takum ala qabri. Kemudian. Fabada'a bi'awiyatihim. Fabada'a bi'awiyatihim. Diulang. Fabada'a bi'awiyatihim. Kemudian. Khalaqna zawzain. Khalaqna zawjain. Alhamdulillah Ibu ya. Tak ada yang sia-sia pengorbanan Ibu. Masya Allah. Ibu hampir tiap malam ya Bu ya sama Bu Rehan. Jarak semalam kalau pas dia lagi ndak ndak capek dia WA saya. Bu ayo masuk gitu, kalau dia capek mungkin ndak gitu Pak Ustadz. Iya.
Ibu tahu nggak namanya. Ibu tahu nggak kenapa dia begitu? Nggak tahu. Gara-gara ngomelin ibu. Dia merasa bersalah, merasa bersalah. Oh, Iya, sebetulnya bukan ngomelin ibu kan waktu itu dibentak sedikit dia bilang iya. kata saya, "Ibu, tega banget sih dibentak-bentak." Oh iya iya. Jadi Oh, dia itu merasa mungkin. Iya, merasa bersalah katanya ngebentak ibu. Padahal enggak ya. minta Mhm. maaf aja, minta Heeh. maaf. Bu Oh, Erna iya minta ya Bu ya. maaf. Saya juga sering Apa-apa. ngebentak ibu, maksudnya ngebentak tasdid gitu loh Bu. Gitu. Tapi bukan saya aja Pak Ustadz, bentak semua kan. Iya betul, Ya, biar nggak cepat pinter. apa-apa sih. Nggak apa-apa tuh Bu Rehan. Bu Rehan nih. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa ya. Jadi bagus nih Bu Erna nih. Yuk, huwa sekarang. Iya Pak. Huwa yubdi'u wa yu'id. Bagus, tapi ada kalau dihentikan yu'id ada e-nya Bu kalau Oh, dihentikan. Ya lagi. oh. Huwa yubdi'u wa yu'id. Huwa yubdi'u wa yu'id. Kemudian Wa khalaqnakum azwajan. wa khalaqnakum azwajan. Kalau dibaca apa adanya enggak panjang. Oh, Azwajan gitu. Kalau dihentikan ulang. azwaja boleh, Bu. Oh ya. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum jangan aja ya. Rapuh Az, azwajan. Azwajan jangan azwa, yang ujungnya keras ya. Za itu agak rapuh. azwa. Iya. Azwajan. Ulang. Kemudian ya nggak Oh ya. usah. Lala bisa fi batni. Lala bisa fi batnih. Kemudian Wala mulik tamin jangan mulik, humaru. wala Oh, muli ta ya Bu, oh wala ya. muli ta. Wala mulik tamin humaru aban. Wala muli minhum ru'ban. Kemudian Firaku baini wa bainik. firaku baini wa bainik. Kemudian Wala tahmil alaina. wala tahmil alaina. Kemudian Wala sauf. Wala saufa yu'tik. wala saufa yu'tik. Jadi panjang kalau dihentikan ya Bu ya. Ulang Pak Ustadz. Boleh. Wala saufa yu'tik. Kemudian Huz khul biyadika. khul Huz biyad huz biyadika ziksan. khul biyadika ziksan. Jadi pendek ya kalau dihentikan. Dihentikan jadi Oh, panjang. Dibaca apa adanya diksan, dihentikan jadi diksa gitu. Khul pendek. biyadika ziksan. Diulang. Huz biyadika ziksan. Kemudian Haza buhtanun hanya panjang. azim. Hadza buhtanun azim. Haza buhtanun azim. Kemudian Fi tugyanihim ya'mahun. fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Ma yugni anhu maluhu. ma yuni anhu maluhu. Kemudian Kaidahum fi tazlilin. kaidahum fi tadlilin. Pintar Ibu nih, Masya Allah. Mbak Siti. Mbak Siti yang pintar ya, Masya Allah. Mbak Siti yang Saya aja nggak mampu membuat Ibu pandai. Ibu Siti ini hebat, Masya Allah ya. tidak apa-apa. Allah. Berkat Pak Ustadz sejuk saya ini bisa ngaji. Tadinya tidak bisa Iya, apa-apa. Alhamdulillah Bu Siti ini
nggak bakal dikubur kalau belum meninggal ya Bu ya. Masya Allah. Iyalah, masa hidup-hidup dikubur ya Bu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ibu, wa idza Wa idza ru'au ra'au, tijarah. wa idza ra'au. Wa idza ra'au tijarah. Wa idza ra'au tijarah. Enggak apa-apa dihentikan. Kemudian Ya masih ala rijlain. yamshi tinggal shinnya aja ya. Yamshi, Yamshi. yamshi. Yamshi ala rijlain. Yamshi ala rijlain. Kemudian Wa ishaq wa ya'qub. wa ishaq wa ya'qub. Kemudian Hafafnahuma binakhl. hafafnahuma binakhl. Kemudian Wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Kemudian Wa aksaruhum la ya'lamun. wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Ya laitani lam usrik. ya laitani, laitani jangan. Ya laitani, lai. Ya, lagi Bu. Ya laitani lam usrik. Ya laitani lam usyrik. Kemudian Wa kana amruhu furuton. wa kana amruhu furutan. Ya, kalau dibaca apa adanya furutan. Dihentikan jadi furuto. Kemudian Laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'aji. laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Masya Allah, pandai sekali Ibu nih. Saya nggak dikasih hadiah apa-apa aja, saya seneng Bu. Allahu Pak Akbar, Ustadz. hebat Ibu nih. Aduh, Bu Aduh, Rehan, makasih Bu masih. Rehan nih Putri ya. Masya Allah, Putri ini. Terus, la tuakhid. La tu'ahizni bima nasitu wa la turhiqni. La tuakhidni bima nasitu wa la turhiqni. Kemudian Bu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ibu membuktikan ya bahwa seorang sarjana pun kalau nggak belajar tetap aja nggak bisa. Seorang Iya, Pak sarjana pun Ustadz. kalau belajar bisa. Walaupun yang ngajarin bukan sarjana ya Bu loh. Bu Iya. Rehan itu S berapa ya Bu? S4 apa S3 Bu? SD, SMP, SMA. Dia SS-nya Bu. Masya Allah. Sabar Bu Siti Rehan. Nggak ada duanya Bu. Sabar ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau suaminya mau nambah lagi memarah Bu dia nggak mau. Harusnya sabar juga ya Bu ya. Kalau sabar kan itunya surga ya Bu ya. Apa bayarannya, balasannya. Iya. Kalau sabar, kalau nggak sabar mah jangan. Aduh, Masya Allah, Bu Rehan. Ibu lulus Bu, Iqra 5. Saya kasih Alhamdulillah. beberapa halaman ya. Saya mau sholat Iya asar Pak itu mudah-mudahan. Ustadz. Oh iya ya Pak Ustadz. Gak apa-apa, terusin dulu beberapa. Yuk, Oh iya. bismillahirrahmanirrahim. Terusin Bu. Alhamdulillah. Alhamdu. Walhamdu. Walhamdu. Ma'al hamdi. Ma'al hamdi. Bilhamdi. Bilhamdi. Lakal hamdu. Lakal hamdu.
wal asri, wal asri, wal fajri, wal fajri, bil fatihati, bil fatihati, fil terus kitabi, fil kitabi, bil islami, bil islami, wal imani. wal imani. Ulang, Pak. Iya, Bu. Tekan. Wal imani. Bagus yang ini, Bu. Masya Allah. Ibu mau dapat hadiah apa dari saya nih? Hebat banget begini. Allahu Akbar. Oh, Bu Rehan ya yang bikin Ibu alhamdulillah lancar ya. Hakikatnya memang Allah. Tapi pelantarannya Masya Allah nih Bu Rehan, ya Allah ya Rabbana ya. Yang ini, Bu. Wa mar'atuhu Wa mra'atuhu. wastagfirhu. Oh ya, ini kan Iqra 5 ya Bu ya. Dihentikan aja. Wastaghfirah gitu Bu ya. Oh iya, Ujungnya. iya Pak Ustaz. Ujungnya ya. Wastaghfirah. Kemudian yang ini waqtarib. Waqarib. Waqtarib. Waqtarib. Yang ini Bismik. 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 Kemudian Malakori'ah. mal qari'ah. Kemudian Wal adiyah. wal adiyat. Iya. Ats gitu ya. Iya. Wal adiyat. Wal adiyat. Kemudian Bil marhamah. bil marhamah. Fil ardi. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Kemudian Ala afidah. alal afidah. Alal afidah. Alal afidah. Fil jahim. Fil jahim. Lil kafirin. Lil kafirin. Yang ini Wal musrikin. wal musyrikin. Masya Allah, alhamdulillah. Bu, Iya. ini Ibu nanti terusin Iqra 4, Iqra 5 ada Bu Rehan ya. Saya mau sholat asar dulu. Iya. Terima kasih. Ibu, terima kasih sudah membuat saya bahagia. Tak terhingga, Bu ya. Allahu Akbar. Allah Maha Agung ya. Selesai dah Pak Ustaz, sampai sholat juga ini. Oh iya. Terima kasih Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.